Hello ka na to mga ka-girls no, ano na po ita? Maadto di ay ko sa bukid no, kay magtanom kog liso sa kalbasa ug atsal. Muna atong attire karon kay akong gipangandaman ang Valentine's Day. Mapaldo na pud ta. Pero bitang miari ko sa bukid no, kay magtanom gyud ko. Kani laging buutan kay tag-aura, dapat buutan gyud tag panimuot karong adlaw. Unya galakaw-lakaw na ko diring dapitan no, kay mangita ko bakante asa ko makabugsok aning mga liso. Unya gaplano na gyud ko diri sa CR ko magtanom og atsal og kalbasa. Kay para igbonga tambok kaayo. Unya kahunaw naman ko nga buutan man day ko karong adlaw. Uy, kinsa may dibuutan ano, gasayal man na. Mura magdi ka buak ko plato. Serious na ta diring dapitan no. Nagunit ako anang mga liso sa atsal ug kanang kalbasa no. Mga hapit na siya mag 2 days na ako, hapit na siya ma-expired. Mong gidali gyud na ako diri ari sa bukid no para makapananom na ta. Kay para ikaugma na anay bunga. Nya kayo man na naman tagpananom diring dapitan no. Ato sa tanaw na atong dagway ug dagway pa bani. Nya mauli na ko mga ka-girls no. Gaya-kaya ra na akong agi mo nagbag-o kong gituli. Nya giridi na nako ang motor no. Gidampugan na gyud ta diring dapitan no kay kanilaging gasayal tawa agyoy angay. Diren ta kutob sige papay.